Dear Mr. Lonely, naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbyag ita ket patulod. Ti pagayam nagpailinga di tinagan at Jolina. Manipod probinsya ti La Union. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Nakapagsurat akman, takayat kumet apay drama to'y pakasaritaan mi nga agkakabsat. Pudno gaya Mr. Lonely, ano may papan iti pirak, at dadag iti tao, kabaalanda alukwen, wenno sa uren, ti padada a tao, nga uray ti mismo payen akabsat da. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Jolina, dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Kasano ngay gayam jay tawid yu adaga dita kabangibang nga ili? Diyak mo pa yan. Adamat ka nun ang mula. Minulaan da iti pinya ken rambutan. Apa ngay? Awan ti mabingay yo? Awan tamap-mapan kanumit iti buwis. Amin na mapaglakwan, mapan amin iti buwis. Iso nga imposible mat daytan. Mapan siguro amin Tawa mo ibagbagada kada kamay. Nakita mo't kano ni Jessa, nga da impos jay asawa ni Kenneth. Napanda ijay dagad tatang di tabanger. Ay wen, napanda nagburas iti rambutan nga inlako da. Impagpay ka ni Kenneth, tapakay ranudan na da ija adaga. Wen nga rod, ay nalakalaang at ipapan namanang, tadamot lugan na. Wala. No da tao, awan man lati uray motor nga usaray. Ay huwin garod, iso aswerte na Iso ti mairanranod. Bukbukudan na amin ang maalalan Di pa imangted mo't iti uray pang asin tayo lakuma. Ibagbaga mo ni Uncle Yu Kenneth. Ano kayat diyo ka no? Kano masango yaw. Mapan kayo agumay jay daga di tabangir nga ilay. Mayat kumaan no saan nga dayo. Kan may sa, awan ti maaramat a pagluganan. Agin ko na lang ng Uncle Kenneth. Amo na mo't nga awan usaran nyo a pagluganan. Adalat ta amin ijayan Madmadlaw mo't nga dag-agom ni Uncle. Wan nga rod, sabali ti iwas ni Uncle Kenneth. Ay, saan atila pang ibagbagaan nyo dita? Intun kwan, makadanon ka ni Uncle Yaw. Nuway ngamin ibagayo, taila ko yung dayja adaga. Tapno mairanod kayo mo't. Anya ngay dayta, may salaang atao ti agnumnumar. Isumat ti ibagbagak kadakwada. Kat ulitin nyo manan nga ibagaan nanang. Ibagayo ka ni Auntie Susan. Indak tuman kasarita nga agpaiso ni Susan no anya ti kunana. Weno saan? Ibagayon nga ipulang dan di para kada kayo. Tauray bukbukudan dan no iso ti kayat dan. Mayat ka, taibagata ka ni Kenneth nga ilako tayon jay daga di tabanger. Ay mayatak amanang. Isumot lang asaan ang makapkapan da tao ijay nga guma. Day tangarod kait. Nagadayo mo ngamin. Ilako tayon. Tay kita tayo dito'y asidag, tigatangan tayo adaga. Ne, wen nga agpaiso. May mayat no kasta ti maaramid manang. Ibagak tuman gayam nga agpaiso ka ni Kenneth. No umay inton madamdama. Ne, anya gata ti ibaga ni Susan aya. Hello? Hello manang, umay kakano dito'y balay. Ita ka din? Wen manang, ada dito'y ni Kenneth. Agsasarita tayo kano, maipapan iti daga. Ay, kasta. Sige nga raw, urayan dak dita. Kapay, manuaya ti panang presyo yo iti daga. Tapadasak amang kita iti bayar. Siyak akit. Pabalin siguro, 500,000 dayjay. Madanon da nga ta. Ay kat ipadas tayo Narigat mo't no ibargain tayo adagos. Sa bagay matkit di Nalakapay kit din aday ta presyo. Kano nangin ti per square meter ita. Mabalin mat nung nalinis kumat ti papel na.
Isu nga road nga uray daytan a presyo. Taigatang tayuki di dito'y asidag. Tado, adda pagsusublatan tayaw at trabahuan. Naglaka mo na ita pa nagpresyo yon. Manungay nga hektarya na jay. Uray latan Ti importante, adda manggatang. Tapno pa kay ranudan may. Tasad lang mas nop ti agnumnumar iti dayja adaga. Ay ka, iso No asidag ko maamabalin a pagnain. Tamapanmat agumada tao ijay. Tapno mapagnumaran may. Awan taday jay aka adayuna. Kanya ka ngamin tinangkayatan dahil ditatangan ang gatangan iti dayjay. Kaya nagadayaw. Mas daawak magtitiday di tatang. Ada kanumot nakita ni Kenneth amayat agumatang ijay daga manang. Anya ngay ka na uti ko na jabayar. Ijak amu ta, jak paimot na damdamag ka ni Kenneth. Na istorya laang ni Benita. Barang numadanon ta dyan bagak a presyo. Ay, wun nga rod. Kasanungay no, kunada akisayan da. Dependento na. No kasano, ti ko na may kasay. Kung namat dyan nakasaritak amang gatang, kahit 400,000 ka na. Apay, di na madanon ti 500,000. Agrigat ka na. Tadupay lang ti gastusin na mangilakad iti papelis na. Oh, hanya ngay, da kayaw ti agdesisyon numayat kayaw. Tano saan? Kahit isu at ibagakkan kwa na. No siya ka wunlatan. Ni Susan no anya ti kunana. No anya ti kun ang manang, di isumutan kanyak. Sige nga raw. Taisun to ti ibagak iti sumaron wa panagsarak me. Kanya nga iti plano nyo, iti mapaglakwan niyaw. Ti kunami akit. Mangkita kami dito'y asidag iti daga apangigatangan may. Kasta. Barang no tuluyan jabayar ngay may nangkita. Kaya unay mo na iti 400,000 panggatang nan. Kumurang 4 nga hektaryan sa dayjay. Uray latan Basta damo pa kay ranudan may. Manang, nangagkwasaan mo't gayam a 400,000 tinaglakwan ni Kenneth ijay daga. Manungay ka naw? 600,000 kano. Anya? Sigurado ka iti dayta? Wan manang, tajay mismo a caretaker tinakaamuak. Kano 400,000 timbaga na kadata? Nagdakkel nga igayam ti kukwa na. Wan nga rod isumot lagayam adinamag na kadata. Numayat ta iti 400,000 apan ang presyo na. Taaddagayam sa bali a plano na. Ay, awan. Linuko da kayo nga rod aje kapsat yaw. Ay, unay mata na kinagamrod nan. Agasam ngay day ta 200,000 ako kwa na. Dakal day tan Ay, wun nga rod Sa balimot gayam ti ugali ni Uncle Kenneth. Saor no maipapan iti kwarta. Bayad nyo ditan. Ang mga no isu ti amuna na sayaat. Ngam subramot daytan. Kaslasan kayo mat nga agkakabsat iti kastang aramiden na. Kanyagay nga rod. Wamala no kasta sinasaor. Saan nga umanay dayjay nga ibaknang na. Kenkang runaan na. Saan nanto amay tugot inton agurnaws dagiti saka na. Apay nanang, igatang yung lang iti daga dyan naglakwan nyo. Isuati plano da. Ay, awan no igatang yumanan iti daga, parikot tuman daytan. Di yu pay lakat pagbibingayan. Kasta ti pampanunutag. Nang runa kat kasjay ti naramid ni Kenneth. Agasin nyo, kinisayan na dyan bagayo a presyo. Sa ita, maamuan ang nagdakkel mo't gayam timpatong na. Agasam nga dyan 400,000, nagbalin a 600,000. Ay, agasam nga iti 200,000 ako kwa na.
Ay, wen nga raw. Jak ekspektar na maaramid na tikas jay. Ibagatalatan kini Kenneth, tapag bibingayan tayong jay bayad tidaga. Iti day jay nga inaramid na. Nawanan ako ni tiganas. Kasla naksayadan ti talag ko kenkwana. Wen nga rod manang, ultimo data akabsat na kat kabailan na alukwan. Day tangarod kat. Iso pagbibingayan tayo latan dya kwarta. Tamakaamu tayon amang ibirok iti pagsayaatan na. Ay tauray siya kat maditirik na iti inaramid ni Kenneth. Ti mo na siguro kat saan ta maamuan ti may papan iti day dya abanag. Ay na yan ayang agpaiso ti tao. May mayat samat no igatang tayo langan iti daga dyan naglakwan tayaw. Panglaglagi pan tayo iti day ditatang. No siya kat, oray pagbibingayan tayo. Tamakaamu tayo. No niya ti pangaramatan tayo iti day ta kwarta. Uray siya, kay kayat ko na pagbibingayan tayo. Narigat mo't laang, no maigatang iti daga. Amangan no addan tumanen, mas ad-adda ang makalamang. Na, kaslada kayat mo asawan iti day ta nga imbaga mamanang susan. Ay, awan mo't kit day. Amangan ko naklaang mo't. Takastamot ti kaadwan ang maaramid. Ala, day ta nga rod ti maramay no iso ti kunayaw. Pagbibingayan tayo nga rod ti kwarta. Madama ti panang palawan ni Kenneth ije pigirina. Kagasang gamit nga dyan nito na. Ay awang gayam da jakabsat jaw. Medyo adda gayam sa baliw nga ugali na. Jak ekspektaran nga ron, akas jay ti inaramid na. Agamanyagay nga ron. Awad piman mabaleng. Tanagwan kami magtididamdamagan na no umanugot kami iti dayja presyo. Unangem, unay mo daytan. Sinasa ortikas jay. Apayakas lakon ko na damay, 600,000 magayam ti panangila ko medya daga ni tatang. Nagkunamat nga ikan ka iti dayta. Basta, kasta matinangag ka. Na, saan? Naglukon dagita nga tilay bagbagada. Wen, ninayunak je 400,000. Hanggang 50,000 laang. Ta siyempre, kukwak mat anak itransak. Tanay, agkruduak tunggal mapanak iti ayan ti bayar. Ayah? Wen manang. Iswasan nyo apatpatsin day tayo bagbagada nga inlakok iti 600,000. Ay, palso adamag day ta. Natangkan mat ti ulbod na day kabsat maw. Sana mo't nga aminan 600,000 tinaglakwan na. 450,000 laang kanaw. Agol ulbud nga rod aje kadwat inang gatang anak kadamagak. Dayta nga rod kahit. Pangkalob na laang day jay, tanabiston ti inaramid na manang. Isumat ti kunak. Saan na siguro nga ekspektarain? Ay, nagsakit laang. Ta mismo akabsat ta. Kat kabailan na tanga ulbudan. Hay, Manano nga aminin na latta ko man. Gamta ipatpatangken na ti ulbud na. Ipagpakita na latta may takabailan na timang lokaw no may papan iti kwarta. Nasaktanak man, Mr. Lonely, saan agapo tanalugi kami iti bingay mi. Ngemkit di, gapo takinabaalan na kami alinoko ti kapsat mi. Gapulaeng iti kwarta. Pulos nga rod asaan nga imamin iti inaramid na. Iso nga ita, kas lakim mayakay tiriknak iti kabsat mi. Kastain, ketagyaman tuy pagayam mo, Jolina. Agyaman pagam Jolina iti dayto apakasaritaam. Adda talaga dagiti mismo akabsat wenno kabagyan. Ket awan tinasaya at panunot na no may papan iti kwarta. Ken sanikwa. Ket sapay kuma, ta makaamiris day ta akabsat mo, ket saan nan nga uliten ti mangkusit kada kayo.
Bueno papagayam, di tan tinagpatinggaan ti panakay drama ti pakasaritaan ni Jolina. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Rizalyn Roman, kaniti madireksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Kan sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kenda ito'y nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.